Vaterpolisti Mladosti upisali su pobjedu u 12. kolu prvenstva Hrvatske protiv Primorja u derbiju koji smo imali na plivalištu uz Savu. Mladost je pobjedila 21-15, bolje je krenula u tu utakmicu, povela s 3-0, ali onda se i Primorje vratilo, došlo do prvog izjednačenja, ali ipak ta prva četvrtina završava u korist Mladosti 4-3. Mladost je dobro funkcionirala kada je koristila svoje centre s igračem više, bilo je puno tih isključenja i na kraju je upravo to, rekao bih, presudilo što se tiče nastavka ovog dvoboja. Mladost je i u drugoj četvrtini kontrolirala jednim dijelom igru, ali onda slijedi taj kraj prvog poluvremena kada Primorje radi jednu svoju malu seriju i dolazi do izjednačenja, i to golom u posljednjoj sekundi s istekom vremena, i završava taj prvi dio s 9-9. Početak drugog poluvremena donio je Primorju i šansu da povede. Dobili su peterac kod 9-9, ali kapetan Tin Brubnjak nije uspio zabiti. Ivan Marcelić je inače stao na vrata u drugom poluvremenu nakon što je Mauro Ivan Čubranić branio u prvom dijelu, i Mladost je to iskoristila s druge strane, odmah zabivši svoj peterac koji je realizirao Konstantin Harkov. Nakon toga jedna atipična utakmica, raste taj broj isključenja igrača Primorja koji u jednom trenutku čak doseže 9 igrača koji su morali napustiti igru i naći se iza klupe. Čak je i Igor Hinić morao posegnuti za jednim rješenjem, ubacivši rezervnog vratara mladog Ivana Sudulića kao dodatnog igrača, međutim Primorje je završilo utakmicu s 2 igrača manje jer jednostavno više nije imalo drugih opcija, i naravno da je u toj posljednjoj četvrtini ona Mladosti s nešto manjim, slabijim tempom kontroliralo utakmicu, dobivši i tu četvrtu četvrtinu, zabivši jednak broj golova kao u trećoj i pobjedivši tu sa 6-4. Na kraju tih 6 golova razlike još izgleda dobro za Primorje kako je moglo sve skupa završiti. Mislim da smo u početku odigrali vrlo dobru obranu, kvalitetno, agresivno, na način koji smo se i dogovorili. Imali smo poteškoća od samog početka utakmice vezano za igrača više. Na neki način smo kasnije i probili taj led, to je kasnije bilo dosta bolje. Ali sve u svemu u tom prvom poluvremenu mislim da je to bilo na trenutke dobro i vrlo dobro. Do sada u ovoj svojoj trenerskoj karijeri, a mislim čak i u igračkoj prije toga, nisam nikad prisustvovao da protivnička momčad ima ovoliki broj isključenja. Vrlo tipično s te strane, meni osobno neobjašnjivo. Ne znam kome i čemu bi to na neki način atribuirao, ali sve u svemu mislim da to nije bilo na nivou koji je trebalo biti, jer to sad i prelazi neke druge granice, tako da sve u svemu meni osobno neshvatljivo. Jedna teška utakmica. Mi smo ipak ušli sa ciljem da uđemo u ekipi što jače fizički u meso i da damo tu sve od sebe, ali ipak nismo očekivali da će baš završiti na ovakav način. Ali da, čestitke Mladosti na odličnoj utakmici i pobjedi. Ne znam stvarno što se tu desilo, jednostavno bit će tok igre nas je dovela na takve neke postupke, na ta neka isključenja i eto, ne znam šta bi vam rekao. Stvarno jedna jako čudna utakmica za igrat i sigurno i za gledat.